Patala fatu se whapoponga le nei o Tala Fou, mai Ausetalia la Radio Samoa. Au lumana iei le whono tanga le APEC o fuafua mo San Francisco i le vayasa nei, sa whenga iei le paramia Ausetalia mani whaasea whaasanga ia teia, e whape ua ia wha mua na whainga maranga wha malo, na i lore fo i o nisi o mata upolo tutupu i lona roto i whale. O nisi o tau mawhainga re so whatasi e whaingoa Albanese o le Airbus Elbow na amataini na iwa yaso taru na mai ar paro tare rua whenua rua a sao nei le pāne mia mora na whainga maranga i atu nui whafo. O lana malanga la i le whonotanga lea le APEC o le lona se furu walua i lea o na whainga maranga whawa malo taru na ave o ia ma pāne mia ia me o le tausanga tanuai. O le tau au whai o ia whainga maranga mo le au tongi nā whonga o se vai ngā tupetele e peo na tā ue tustusinga. Ai se fina ngaro whadi o seri profesa me le Universite o Melbourne i le mata upule ana ia tā uai o le malanga o se pāne mia o se atunu i wala au lia ia whawa malo o se vaenga o lana kon karate, mai tā ua tere i le vau Ausetalia mātunu i whafo. Whai roa fo i e reari profesa Michael Wesley o whai tionga fo i whatatau i pāne mia ma lato malanga whawa malo e le o se mea fou, ma sa tupu fo i isi pāne mia o tuana i atu. O lo si tia pele au whai o tangata a fiere COVID se furuiwa i tonu New South Wales ma ua whaturanga e nisi o pule au nanga tau whare mai o lo iei nei i se turanga i le vāo le wheo lolo ma le maualunga le au whai o tangata a fia. E ui e leo toe wha maro sio na le stalas tangata pe a fiere COVID se furuiwa a ro turi mata ia pere soifua maranoina i nā tau e a fia e meise i risi masiaki e whai e fo mai whare ainga po GPs. O le whamtaranga mai le New South Wales Health o tā wai, o le au whai o tangata a fia ua o le whaawe whitarau tolu smutonu i le stete la vai o New South Wales o whaamaumaunga rata mai ia whaangata i le aso whao Novemba ma whaamauina ai. O le au whai o tangata o anga i no fuanga mo tong fitinga whaavawawe le Emergency Department o le o sitia foi. O le o whautua ina pea tangata ia wha uma na whai tui pui pui ma na no foi fale pe a whai o ngase ma wa ai se fo mai pe a whai o masarumia wa fia. E iwa sa fururua tausanga o se tama mai Canberra wa ripotia i le so le APC o le aia i o ino na morianga i le fasiotia o lona to o lua iwa sururua fo i tausanga na matua. O Donald Morley na tūra i whamsinonga i le ACT whao ngā nei se video ma o lo tua ia o ia le fasiotia o lona to o lua o Jean sa whtawa ina na maniu lawa i lo la fale. O le health worker le ana aluane rana siaki le fale o leo rungari mai loa i le tūranga o tūra i mai le tina matua. Ta ue leo a whai e whaamaunia mōrianga o le winga o le tangata upito i matua rea i le ACT ua mōria i le whasio tangata. Whai mai nisi tusinga o mōna se furuiwa tausanga le mafutanga le rungari. Ai sa whata ua ina fo i rea a fia o le tina ua mariu i le dementia ma o lo whataria nei se i unga mai le whamasinonga. Ua whaarua ina le malo se le whina ua le malai wa lele me le pone i lana whina ua te tau na whai aloa le Airport Rail Link le au fiai ma se station e alu i lalo le palapala ma ia tā uai o se whaatuai le apolo ke tilo na winga e ma whai o na ausia. O lo whai a whina unga le whai ngā malo le stete ma le whale ma le pūlenga o le malai wa lele i le mata upulea ma ua whaamania mai le Minister o Frela ua inga Catherine King wa ia tō fia nei se negotiator tuto tasi e whea ngai ma le nei mata upu. I se pepa o whaamtaranga wa tā wai le malai wa lele o le ala manna o ile malo i se station e whaamaualunga o na e whaingofi ato na whausia. Ai manatu malai wa lele o se station e whausia i lalo le palapala underground e ao na sila toa iai. O se whesota inga whaapea le wa lele ma drain sa ngai le taulanga whaatau me le pone mo levo na whaatala noina ma sa tau fia fo inisi ngā yo inga whaatau le mata upule nei o na sa whaataria se iloironga sa whaia. Lea laua mai a le iloironga a ua whairo mai le Premier Jacinta Allen e leo mai loa lava se aso e ono wha mai ai lea ngā nuenga. Ma le tala mulimuli o le sowa tura iei luma le whamsinonga i Victoria le tene tite se furu rua tausanga le ua mōria le whasiotia o se tamaitai e tolu se furu fitu tausanga le matua. Whailo mai e leo si e tamaitai na mawatu ia ua maliu i lea fale e iei manuanga mai se neifi se turou i le fale lei Footscray le vaveo le stofi. I le mawhaino whaino le ngō le tene titi o na o tūranga whalatu la whono, ma le whamsinonga i le sona tālasa ngai le loia o lo whea ngai ma le suesueina o le mata upu, mō seisi ono vai aso mō sina taimi e whaatinoa i suesue ngā leo, ma whaataria i ungo ni suesue ngā whaasai nisi sa whaia. Mo whaero mai wa tau fia pere tene titi le vai ngā leo, mai tau tūra i le whamsinonga i le aso 2 spun mar whaa o le māsina le nei o no mema.
O tala ia le video Samoa mo le nei fo i Australia mai Ausetalia, ma nui tele le whai unga mai aso whasoi fuia.